Yeah. Le MOP vulavulaka. I am an artist ya hip hop. Ni yimbelele hi ririmi ra manana ra Xitsonga. So ni sungule swa music khale ngopfu na high school, and then ni sungule recorda kahle hi 2017 laha ni nga sayina na Ngalas Records. Risimu ra mina ra sungula ku nga single ri vitaniwa ndzi tele hi rirhandzu. Ni ri humesini, vanhu va ri tsakela, ende ri tile kahle swinene cause a ri playa ka Munghana Lonene FM, Thobela a ri playa, Phalaphala a ri tlanga na kona, na music video koho kwala ka channel ya hina ya Ngalas Records. So mi nga ri vona ra tsakisa swinene, mi ta ri rhandza. So after that nominatiwini ka ti-SAPMA Awards laha ni attendini, but I failed to win. Mara I'm a winner since nominate winning. And then after that ni record album ya mina leyi nga tirha kahle swinene, na yona ya kumeka, mi nga yi xava. Tinsimu ta kona ti sasekile swinene laha ku nga na vu Satiwanga, Bluetooth Love, Magaza, Ungarili, to name it, ti tele ngopfu. Mi xava na album mi ta titwa ti sasekile swinene. So hi 2017 ni kote ku recorda single yin'we ntsena, a ni kota ku humesa album leyi ni nga yi vitana Wa Vangama. Na yona yi tirhile kahle swinene, a yi disappointanga. So na yona yi tlangiwini ka Phalaphala FM, yi vini ka ti-charts. Challenge leyi nga koho kahle i ku kuma ku ti-music video ta hina ti tlanga ka TV. Hi yo challenge leyi ni vona ku yi nga koho sweswi ka Tsonga hip hop. And then ta tin'wana definitely yi koho. Ndzi tele rirhandzu, perfect music video, yi planiwe kahle, risimu ra kona it's a hit. So I think ri deserve ku va ri kha ri tlanga ka TV. Njhani nga vula sweswo, information yo hi xota ku hi nga kota ku hi tlanga njhani ka TV. Leswi swi hi xotaku hi nga teka music video wa hina hi yisa ka TV njhani. Letiwani hi nga ti overcome hi ku actually ku va xi xin'we, because ku na vanhu out there va Matsonga lava va nga na information leyiwani va nga tshama na yona. As va ri ku sunguleni a va ti na information, va hi pfuna hi kota ku ri hi yisa ririmi reru emahlweni. Ba donora swinene because last time loko ni ye le ka ti-awards leyi ka SAPMA Awards hi ve hi kha hi tlanga ngoma leya mina liyani ya ndzi tele hi rirhandzu. Va cinise nhloko swinene va ku rhaba, va kha va nga swi twi ni vulavula swa ku yini, ta chayeka swinene. Ya kumeka ende vanhu loko yi download-ini swinene. Ku lo xota n'wina mi vonaka sweswiwani, ku xota n'wina yi download-eni na n'wina mi ti twisanaku, ya ba swinene.